Ok, čao ljudi, današnja tema deadlift i zašto ga ne treba raditi. James, ide intro! Ok ljudi, dakle današnja tema deadlift i zašto ga ne treba raditi. Za većinu ljudi nije pametno raditi deadlift. Verziju koju ja preporučujem to je trap bar deadlift i uskoro ću objasniti zašto i kako. Prva stvar koju treba da znate jeste da mrtvo dizanje, deadlift nije vežba za leđa. Ne znam samo koliko ste puta čuli ljudi da vam kažu da je mrtvo dizanje vežba za leđa. Kod uobičajenog normalnog deadlifta, odnosno mrtvog dizanja, kada stavimo šipku ispred sebe, znači logično kad čučnemo pod nju, naš centar gravitacije se pomera unapred. Samim tim, leđima moramo da kompenzujemo to podizanje tereta. Umjesto da nam pokret ide iz nogu, odnosno iz glutealne regije i kvadricepsa, nama ide iz leđa inicijalno. Samim tim povređujemo taj L4 i L5 lumbalni deo i dovodimo sebe u vrlo nepoželjnu situaciju. Ok, ovdje vidimo jedan momak koji pokušava da se pripremi za mrtvo dizanje, priprema je katastrofa. On ovdje podiže sa ekstremno krivim leđima i opa, ode u nas, tako je, sjajno. Dakle, ovako, klasičan primjer kako ne treba raditi. Najbolja alternativa za uobičajeni deadlift bi bio trap bar deadlift, odnosno ova deltoid šipka. Kad stanemo u tu šipku, centar gravitacije nam se nalaze tačno ispod nas. Tim u vezi možemo da čučnemo po šipku i podignemo istu tu šipku nogama, a ne leđima, što naša leđa dovodi u vrlo prirodan položaj. Glavni metod koji ja koristim sa svojim klijentima je kontrast metod, trap bar kontrast metod. Prvo radimo sa gornjim ručkama, 2 do 3 teška, otkaz ponavljam. Nakon toga obrćemo hilažu, stavimo na male tegiće, male ploče i stavljamo naš kvadriceps u vrlo povoljan položaj. Spuštamo se niže što je teže, ali spuštamo hilažu za nekih 15 do 20% i radimo 4 do 5 ponavljanja. 4 serije, 3 minuta pauze i verujte mi, osjetit ćete bujicu hormona. Ne radite mrtvo dizanje. Pazi ovo, velika većina ljudi 8 do 10 sati dnevno provodi u ovoj poziciji. Kada smo ovde, zadnje lože su nam i tekako skraćene. Ako niste u stanju da uradite ovo ili bar ovo, ne radite mrtvo dizanje. Ova varijanta mrtvog dizanja, kada se šipka nalazi ispred nas, 90% ljudi nije u stanju da uradi, jer kad se šipka nalazi ispred nas, mi kompenzujemo pokret kriljenjem kičme, jer se centar mase nalazi ispred nas. Kako možemo to da podignemo na viši nivo? Raširimo noge i automatski smo u ovoj poziciji sumo mrtvo dizanje. Ali ima još jedna bolja varijanta, ako imate pristup trap bar šipci, ručki su sa strane i ona je tačno u našem centru. Cijela težina je u našem centru, s tim u vezi ne moramo da pokret kompenzujemo donjim leđima, već možemo koristiti isključivo naše noge. Najveća greška koju vidim kod običnih smrtnika u teretanama i kod ovih naprednijih crossfitera, da ih tako nazovemo, jeste da kombinuju mrtvo dizanje sa burpima, mrtvo dizanje sa vijačom, mrtvo dizanje sa trčanjem i ostalim nekim kardio vežbama gde im nije mesto. Mrtvo dizanje je striktno trening snage, vežba snage, gdje se stimulišu hormoni da idu gore i pravi se mišići cijelog tijela. Sa čime treba kombinovati mrtvo dizanje? Bar ja ga kombinujem. Pre toga hoćemo da prevarimo centralni nervni sistem, odnosno naš CNS da prevarimo nekom izolacionom vežbom za gluteus. Ne bi li u sledećoj narednoj seriji isti taj gluteus bio glavni pokretač tog mrtvog dizanja. Znači da ga dižemo, da mrtvo dizanje dižemo direktno glutealnom regijom ili ti kvadricepsima, nogama, kako god želite, a ne nekim lumbalnim delom ili ti gornjim delom leđa i time povredimo te iste leđe. Znači hoćemo da prevarimo CNS, da aktiviramo tu glutealnu regiju i onda u sledećoj seriji automatski imamo povoljniji položaj i povoljniju situaciju. Dakle, ja vas pitam šta vi mislite o legendi bodybuildinga, Roniju Colemanu. Pogledajte kako je čovjek završio, a pogledajte sa kojom užasnom tehnikom je dizao tegove. Po istom principu razmišlja 90% ljudi na steroidima.